Kopi bosian de tadaw kahimo. Tadaw konom siot. Kopi bosian de tadaw konom tibinay ko ngabi. Iti so bagu da di kakadasan na punganan de Sukhothai dito. Matapil ko sa nopom. Pinapato jok dito naku do minggu kedua do saminisin do Lamkam University dia. Iti Sukhothai bikuang tahu jam mentado maisot. Inoizo tambuhu ito mo day titi pag kita kaya tur nga video ulang putih dia main musikol bunsiling iti na po nga iso ikanana nga natuhun na mo dediko diti o kita kaya tanda diho World Heritage UNESCO ka iti na po World Heritage UNESCO iti binay ko ngabi nga itso o gana do natusan taon ipunganan diho do Sukhothai Historical Park. Nah, Sukhothai Historical Park. Miak duh yai ho. Gumu iyo hamin tinodo do natusan taon. Jadi gumu o tuhun tambuhoy toko turis domikot itid Sukhothai Historical Lutian suang de aga sa iti. Kiba dihiya kamusondo dinodo do tuhun hamin do natusan taon na gumu nga biya turis diho to nga bi turis teko tutu mabuhoy do moy suang diho manaw diho o mitin na iso kamuzon di kananangan do tutu mabuhoy matad Bangkok nga bi no mandidiko dayti kaya tabi na nga bi o kita ko gumu kaya kay bunga bundila do magi kabo botik tu minggu tiso dapat ingat kiba do kalamasan ipungana do Songkran Festival itu diti gumuni wantun mariko diti ti pang kalamasan ipunganan do Songkran Festival tikit taon itin pang kalamasan do Songkran Festival di Thailand iti nga so minggu o suti daw is a festival of water teko kalamasan do Vaig to ahasu iti dadi agumuri tuhun di moy ampasat suti agumuri kalamasan tabi na ngabi iho sumuang ko na po diti nga kibado tikit iti na kamaso na heritage UNESCO World Heritage UNESCO iti di do mega kay iso gana di nabantog day pamugunan do UNESCO do maniho gumpiso iti isay-isay na po diyo imugat tambuhoy day Sukhothai nga kada ko hibay no manidiko iti ko gumawa ba to boy kita nga biya kulita tamanini diha amyan nga bito tumbuhoy diha mantad do Europe mantad nga bido Russia mantad nga bido Asia manidikot siya mo internet ataso nga ausi sumuang niti di bay no may zono popok kita biyo iti to gumo kalamasan iti diti pwede ti na babay no do ikot na po dito minggu tiso nga Songkran Festival iti diti to binay kong ngabi.
binay ko nga abi iso na po kalamasan no taga so kapiso dari Thailand nga i kalamasan na po nga nando Loy Krathong Festival ya Loy Krathong Festival na po diti nga Ozubon no tikit taon dahil soto tongkop pain tongkop na dito Thailand puminta na gila iti suko tayo diti Loy Krathong Festival na paliting nga Ozubon no tikit taon no buhan ko po na miso sa buhan November dari isa-isa no po di tuyaan nga itong festival po nga no Loy Krathong Festival kada hibay ikot ito sukotay na po nga kapag nagabinos ko kada saan capital city of Thailand number 2 Komodowo, pagbuhay do Bangkok Sukhothai was once capital city of Thailand diba? Alamay, hindi po bantuan mantikot ay dito Loy Krathong Festival na pati nga nagyan kay Kalamazan do mamalamay do Festival of Lights Kalamazan do Tapuy Kalamazan do Tapuy kabay dito kami tahun 2022 nakaikot si Kadeti bulan 11 dito yang itinay dipilih video kita na video nakaikot si Kadeti Sukhothai di bulan 11 Dominoy nagi ampasat kitang malamay di Kalamazan do Loy Krathong So in 1991, Sukhothai became a UNESCO World Heritage Site. Naitiism na security, pakita ko nga ability na ikon iuban tuhon na ikon ginumo tadawam sedok pamitino gumo tamuhoy na mikadeti saan tadaw no may katambuhoy dating kadahibay mugaday Sukhothai kabi kuang no anong jaman tada Bangkok tahu jaman tada kat do maisot di hinominon ko kaka no may da swing tangay kus pupoy tubong do nga daw gumo babasan daw teti alamay na ikot na ba the deep fried, the fish cake, the way that we do it, it's so tradition. Then we call it pahet, it's like pahet as well. And this pahet is so very tasty that it's crunchy from the outside, soft from the inside. And the sauce, the special thing about fish cake here in this place is the sauce, this moisturi that you mix together well, and it's so delicious. And the price only 40 baht. So, easy.
ชาวสุโขทัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะประทับใจในการแสดงชุดความรุ่งเรืองแห่งเมืองสุโขทัยขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงของเราครับจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย We hopefully this presentation of the glory and prosperity of Sukhothai Kingdom will be in your memory forever. ขอขอบคุณนายสุชาติทีฆสุ